baš odlični, a možda nemam dovoljno proizvoda, znaš, koji su mi sad top ili ono novih nekih, pa da ih stavim u favorite. I onda sam mislila da možemo ići u smjeru razgovora o kosmetici sa par onako dobrih proizvoda koje trenutno koristim i par kojima vam samo želim reći svoje mišljenje, ali mi nisu toliko top. Kad sam pravila takav video relativno nedavno, ja mislim, ali čini mi se da je baš dobro prošao. A osim toga, ako imate neku želju za nekakav drugi video koji je ok, dosta recimo izvediv za realizaciju, zašto ne, slobodno mi pišite dolje. Naravno da sam uvijek spremna za ispunjavanje želja. I prije nego nastavim dalje, puno hvala svima novima koji ste došli na ovaj kanal. U biti nekako i rijetko kad odvojim trenutak da pozdravim nove pretplatnike, tako da evo, sad ću to napraviti. Hvala vam svima što ste ovdje, uživite u videima, slobodno se javite dolje u komentarima, niko ne griza ovdje, svi su super, svi su cool i komentari su uglavnom ugodni i ljudi su u biti ASMR kao takav jedna zajednica gdje se ljudi kuže i razumiju i uglavnom ljudi koji ovo vole jedino oni prate, pa mislim da su baš zato i komentari uglavnom pozitivni i ugodni, jer oni koji ovo ne zanima, odnosno da ih ne možda ih zanima, nego ih ne opušta, nije im dovoljno, nije im potrebno, nije im dovoljno zanimljivo, ne razumiju ovo i ne shvaćaju, u biti nisu na ovom kanalu. Tako da ovo je jedna super onako okruglasta zajednica u jednom balončiću, u jednom mjehuriću, ljudi koje ovo zaista zanima i zapratili su zato što im ovakvi videi gode, jer su im ugodni, jer ih opuštaju i jer im trebaju. Evo ga, tako da hvala svima novima koji ste tu, puno hvala što ste stisli subscribe i volim vidjeti kad kanal raste i kad vas ima ovdje u što većem broju. Ok, ajmo sad dalje. Nisam ni sama sa sobom planirala ovakav intro, ali eto, nekad spontano dođe. Ajmo prvo od nečeg dobrog. Ja nisam toliki fan tih mineralnih, čak ne mineralnih, nego tih praškastih pudera, ajmo tako reći, pudera u kamenu, pudera mineralnih, nisam toliki fan, ali sam si kupila relativno nedavno ovaj Lily Lolo mineralni puder SPF 15 u nijansi blondi i ja ću uvijek više preferirati tekući puder, svakako. Što se rumenila bronzera tiče, ne, to volim pudere u kamenu, odnosno proizvode u kamenu, ali što se pudera tiče nisam, ne znam zašto, ali kao da mi je ugodnije na kožu jutro kad stavim tekući puder, ali mislim da mi ovaj puder jako dobro legne na kožu. Nijansa je dobra, ali doslovno za ono sred zime, znaš. Izbor nijansi je velik. Kupila sam ga na Notinu. Nisam sigurna da li se on može nabaviti i gdje drugdje. Ne znam. Bilo online, bilo u dućanima. Mislim da ga u dućanima nema, ali moguće da je online još negdje drugdje dostupan. Ali na Notinu možete pogledati. Ima stvarno velik broj nijansi.
i lijepo su i opisane, tako da mislim da nije problem izabrati si nijansu. Ja sam ga nekako počela koristiti jer sam onako dobila, sama sebi sam zadala misiju da ovaj proizvod privedem kraju, odnosno ne da ga privedem kraju, nego da ga počnem koristiti, da ga krenem koristiti, da ga iskoristim bar dio do ljeta, jer po ljeti općenito negdje tamo već kad dobijem mrvicu boje od sunca, onda ja prestanem koristiti sve pudere i pudere ne koristim osim ako tipa idem na svadbu, ne znam, ako je baš neki event, ali čim dobijem malo boje onda ne treba mi ovako sa sva neka pljetunjava, pa onda ipak volim po zimi ujednačiti malo ten sa puderom, ali po ljeti nemam toliko tu potrebu, nekako se to je promijenilo direktno na kožu, ne znam nekako to funkcionira, ali to radim. Onda zimi, osim svog tekućeg Maybellina koje obožavam najviše na svijetu, moram reći da mi se ovaj puder sviđa na koži kako izgleda. Ja sam ga sad nanijela u 7 ujutro, sada je popodne, djeluje mi da se sasvim dobro drži na koži. Ok, on sad ovako djeluje kao da sam mrvicu sjajim, zato što se zaista mrvicu sjajim, ali nisam ništa ni poplodala ni ništa, u biti mislim da taj sjaj nekako zdravo izgleda i da je primjereno. Ali da, ovaj puder je recimo jedan dobar proizvod. Ko voli ovakve proizvode, mislim da bi bio jako zadovoljan. Mislim, i sastav je ok, to sam proučavala, to je taj mineralni puder za pet, nemam ništa reći. Kad sam počela koristiti taj puder, zato što on je dosta blijed, počela sam koristiti i ovaj bronzer koji jako volim. To mi je Take Home the Bronze u nijansi Oliver od Balma. Možda vidi da ga jako volim, ali u pravilu ga nisam koristila, ne koristim ga svakodnevno, ali mi baš odgovara, sviđa mi se, baš sam zadovoljna. I u toj nekoj make-up kombinaciji koristim ovaj ruž za usne, The Slim Stick u nijansi 102, da, Over the Nude. To mi je taj. Druge su nijanse, ovo je najsvjetlija nijansa i jedina koja mislim da bi meni stajala. Druge su mi sve tamne, nekako dosta su tamne, ima jedna lijepa, onako kao gotovo ljubičasto, ne znam, ružičasto ljubičasto, odnosno ne znam kako bi vam opisala, ali mislim da bi mi bila prejaka. Dosta meni ruževa ovako na prvu izgleda wow, ili na nekom izgleda wow, a kad ja probam to bude prejako za mene. Tako da sam se naučila držati ovih svjetlih nude nijansi, ali da, odličan ruž. I sad je ovo neka moja go-to kombinacija, znaš,
I nije ono CC krema ko što su BB kreme, CC kreme pa da prekriva išta, ne prekriva ništa. Ali ja ne mogu i dalje zaključiti da li ona ipak dobije mrvicu neke boje na kraju kad vinja na lice. Mislim da ne. Ali ideš na džepu kod je ipak malo neke boje ima. Ovako je bijelo dosta. Tako da, ako netko od vas zna, nek mi kaže. Ali gle, ja mislim da to nema ništa, doslovno nikakvu boju. Blago je hidratantna, sviđa mi se. Miris joj je predivan, ali vjerujte mi, ako imate problema sa mirisima, odnosno ako vam neki proizvodi ne odgovaraju, konkretno zbog mirisa, ovo vam neće odgovarati. Meni je predivan, iako isto uvijek biram radije kreme bez mirisa, jer mi je nepotreban. Je on divan, ali je nepotreban. Kreme za lice izuzetno je parfumirana i meni je ovu kremu dala mama, jer ona kad namaže lice s njom, užasno peku oči, ona baš ima problema sa tim parfemima u proizvodima, tako da kažem vam, ako ste preosjetljivi, preskočite ovo. Ako niste, gle, nije loša, uopće nije loša. CC krema za irritated sensitive skin sa proširenim kapilarama, vitamin C, SPF 10 za low protection, anti-redness pigment, anti-redness pigment, možda zato ima malo taj bojice, ali nije kotonirana krema ni blizu, nema ništa od toga. Uglavnom, ne loša svakodnevna, rekla bih čak možda bolja za malo mlađu populaciju od mene, nekoga u tinejdžerskim godinama ali ne premlada ili recimo ne znam od 17 do 25, tu negdje, jer nije neka ozbiljna krema koja ti daje neku ozbiljnu njegu, ali zabavna je, nije loša i vrlo lijepo miriše. Ok, tako da moje stanje za ovu kremu neutralno, pametno, jel da? Balea Sensitive bez parfema. Netko od vas mi je napisao da mu nije bilo dobar suvi šampon, ali ja ću vam reći da je meni ok. Ja sam ga jučer stavila, ok, možda mi je dobar jer on mrvicu je možda puštao više bijeli trag, ali taj dio meni ne smeta jer ja pustim šampon na kosti kad ga špricam da ga dobro iščešljam i onda nema problema s tim, ali imalo je efekta. To mi je bilo najbolje. Sad da je on odmasio tu kosu i da je ta kosa jučer onda izgledala još dobro, dok ja jučer na večer nisam uprala, jel? I što se toga tiče, meni ovaj proizvod stvarno ok, ne mogu reći. A sad da li će se on recimo možda brže potrošiti ili neće biti toliko dugo dobar kao kad se tek otvori, nego ono kasnije pred kraj korištenja, ne znam, ali za sad mogu reći da mi je ok. A onda ćemo u MTS-ima vidjeti dalje. Još jedan proizvod koji sam počela svakodnevno koristiti je ova Elizabeth Arden parfemčić, odnosno toaletna vodica, ledeni čaj, nije ledeni čaj, nego je zeleni čaj. Bila je skroz nova, sad viš kako sam je ipak malo upotrijebila i koristila. Ja sam je kupila prošle godine i onda sam imala ono neku, ko se sjeća ovdje, znači da je dugo tu, od L'Herbolaria, neki onaj kao prirodan testić koji sam ja koristila tako ko neku vodicu za tijelo, ko neki mist, i taj mi je bio odličan i onda mi je koristila sam kad cijelo ljeto, nikako da ga potrošim, baš mi traju dugo. I ušli smo onda već bili u zimu nekako i onda mi nije išao ovaj parfem i onda čak nisam neko vrijeme koristila ništa i sad kako opet sam malo ta priroda probudila, zadnja 2 tjedna sigurno ujutro malo mirišem, našpricam, iako ne volim pretjerivati, zato što kad bi mi svi došli u ured svako sa svojim parfemom, to bi bio kaos. Tako da ne volim da se to previše nekako, ali dobro, ovo vam relativno brzo isklapi jer kažem to je toaletna voda. I ono što isto ne volim toliko
top coat. I sad nekako gledam, on je meni recimo na pola gotov. Možda je problem što je već došao do svoga kraja, jer inače sam ja hvalila uvijek ovaj proizvod. Možda moram kupiti novi, ne znam u čemu je problem. Nanesem bazu, nanesem jedan sloj laka, nanesem top coat. Ako to napravim u nedjelju na večer, do iduće petka imam nokte kako treba. A sad to već nije slučaj. Plus ono što me još više nervira, ne znam da li možete ovdje vidjeti, su te neke crtice koje nastaju dok se taj top coat suši. I to me užasno nervira. Danas mi je ovdje i otpalo pola, vidiš, pola tog laka i nisam zadovoljna. Baš nekako bio je bolji proizvod prije. A možda se samo nekako zasušio skusno pa mora kupiti novi. Ne znam. Ajde, ako imate nešto dobro u stilu tog baznog ili top coata što produljuje ili neki trik za lakove za nokte, pišite mi dolje. Znači neku dobru bazu ili dobar top coat, ili možda koristite i vi ovo pa mi je ok, možda moram samo kupiti novo, ne znam, evo. Ali baš nisam bila zadovoljna kad sam u nedjelju namazala nokte. Nikako. Jer već se vidjelo da kako sam ja gusti je već dosta, možda se samo zasušio. Uglavnom, evo ne znam, a ako nanesem samo 2 sloja laka, onda ok, bit će sve u redu, ali tipa moram svaki drugi dan ili maksimalno, ne, svaki drugi dan bi morala lakirat nokte, a to stvarno nema vremena. Ovako još jednom tjedno se štvovat se tipa u nedjelju, znaš, pa da su mi cijeli tjedan nokti kako treba, to mi je ok. Ali da, ne znam, evo, ja sam što da ne, nisam baš nešto zadovoljna s ovim proizvodom ovakvom kako je trenutno. I to ljudi to, time bih zaključila ovaj naš mali razgovor danas. Hvala vam svima što ste ovdje, što pratite, što gledate. Čujemo se u